Kwa Makinta ka jeko re mo phatsima re na le councilor ya rona ya ward 1 re tlo bua ka dilo tse dintsi tse di amang community ya rona mo phatsima. But before we get into details, ka to re happy new year guys. Ne di bua thata last year, but hopefully we made it alive, most of us, and rest in peace to the souls that we lost. Speaking of souls, we just lost our 3 young lads from Kayali to secondary school. Monta, Magi, Olerado, may their soul continue to rest in peace. To the families that were deeply harmed, please, we want to let you know that as our community from Pazima, we are with you and we are mourning with you. Councilor, Ai, re ka se re tšele monate ya ka o fetsa go fetisa di-condolences ga go monate re fetsa go kgaola ngwaga be re utlwa dikgang tse seng monate ka batšha ba rona. It's a big loss for rona as Phatsima, mara re tla reng ke thata Modimo. Ke yena na ntse a itse gore go tla etsagalang. Okay. Go lebega gore community ya rona as Phatsima, ha re le batho re na le go assume, re na le go inaganisa dilo tse dintsi. So as community re na le dipotso, re na le di-perceptions re na le tsone ka councilor ya rona. So today re tle be re utlwa le side la rona from councilor ya rona, re kgone utlwa gore ene approach ya gagwe towards community le dilo tse ba di bolelang ke eng. Councilor, first of all ne kopa go botsa gore ke di-project or ke achievement e feng e be achievileng thus far mo community ya Phatsima since o nna councilor ya rona? Ke tlo nna honest le wena le baagi ba Phatsima. When it comes mo Rustenburg local municipality ka service delivery, but I can say ra achievile go bua nnete, there was a project mo Mafeng. And it was a big project. Bana ba mo gae ba berekile almost le ba tlatsa taxi. And then ra tsa le Mafenya ra Simone Pusu e se litse wotwane ga e felle for Phatsima. The next project ne ile ya pavement, even though ga ya fella just because itsa ba tshwantse gore ba tsenye storm water, ba kry-ile gore already go na le mekhukhu ka ko morago ko metsi tshwantse a tsamaye ko teng. That project ga ya fella and tshwantse ba tle ba tlo e feleletsa. And it's not going to be a project e leng gore ba tlo itlisa mo baaging. Ba ile batla motho o itseng storm water ko ba berekang ko road, ba berekang ka di-storm water, ba tle ba tlo e feleletsa. Ba tlile ba etsa assessment ya bona e emetse bona. And nevertheless le di-speed hump re di tsentse ba gaetso. Ever since ke tsena mo Phatsima ka 2018 go sena di-speed hump, even though le tsona di-speed hump tsa teng ba di tsentse ke seyo. Ne ke kopile gore di tsene from before fire station ka Russia ba botlhe Russia fa gona motho ka reng o tsamaya ka 60. So ke kopile gore ba tlo etsa. And then to be fair honest, it's just that community ke bone gore ga re appreciate and o ka se kgotsofatse batho ba botlhe. Unfortunate part leng kry-ile off guard mdu ga mpotse gore o tlo nako mang. Nna I'm one person o eleng gore ge ke thusitse motho a kry-ile mmereko, ga ke post ya ka some councillors ba posta gore re etsa everybody bereka ka mokgwa berekang ka teng. Mo Phatsima ko Elita, if I'm not mistaken, go bereka bana ba 10 mo Phatsima. Yes. Ko Rasimone go bereka more than 20. Ge ke akaretsa Rasimone le Mafenya cause ga ba mfa palo ke share amongst what ya rona ga ka lebella Phatsima fela. There's a leadership e leng gore it's ongoing and that them do nantsa le busy a eteletse ko pele. It's re bana ba 149 if I'm not mistaken. And then pila go fa le ne ba batla di-beneficiary, di-labor beneficiary. Labor beneficiary gore re kile wa bereka go gogelwa UIF, then beneficiary ya UIF ne ba batla bona. Ebe ke kopa gore at least ke kopa le ntse le at least 50 ya bana ba ileng gore ga ise ba bereke total.
le yona that number ke e sharile amongst the wards, which is Bosuku Rasimone ebile ba Bosuku ba tsena go tsene ba Mafenya mostly le ba Phatsima. And then go Impala go na le bana ba e leng gore ne ba tsene as cadet. Ke bua ka term ya ka. Ba bangwe ba kry-ile mmereko, ba bangwe ba santsane ba le mo gae. Ko Pakubung ne ba tsere 50 ya bana ke namela nna setulo ka 2021 e ne e le ma-cadet. Ba bangwe ba bereka, ba bangwe ba bereke. And in simple terms, no thuso gore ge re le makhanselara re batlela batho mmereko, re tla ka di-opportunity. When I say ke tla ka opportunity, if go tlhagelela post, I post it kwa itseng ga ke fitlhe information. All lucky wa hirile. A ke kene gope gore go hirwa mang ko Bakubung, go hirwa mang ko Impala, go hirwa mang ko Elite. And mostly di-mine tsa rona, especially ke bua ka Elite, because le Elite e tsositse modumo. I've never go bosigo ke batla di-CV mo bathong ke re ke batla di-CV di ya ko Elite. I post bana ba submit-e, nna ke a verify gore motho o tswa ko Botswana fela. So bana ba bereka go bua nnete. I can attest go na le bo Setshome ba bereka, go na le nka ba bitsa, I can name them. But ke tlo eletsa Mdu even though Poppy Act doesn't allow us gore ke fe Mdu information ya bana ba berekang. It's wrong. Unless ko diwotong tse dingwe ge ba dumela gore ba ntse gore Dimakatso Sithonga o tserwe as cadet ko Sibaya, motho a fila gore go le correct for yena gore leina la ge le phatlalatswe ke the way ba operatang ka teng. That is why mo ntlheng e ke thoma ke bua le wena ke re ga ko poster or ke pronke gore ke go batletse mmereko, wa itlhaloganya gore ke go file opportunity ya gore o kry mmereko e ne e le lucky ya gago. Dilo tse dintsi re ra misleadana mo community, and then re na le problem ya mo Phatsima ya gore e thuse ko botlhole. And ga o ka lebelela mostly dilo tse etsagalang di etsa ke di-leadera tsa rona ba misleader batjha. If o motjha o nna mo Phatsima, why can't you come to my house as ke bulela everybody ka nako nngwe le nngwe? If o na le challenge tla o tlo mpolelela gore ke na le challenge 1 2 3, how can you assist me? Se go nnile le di-forum tsa batjha tse batho ga ba tle ba etse so se tshwanetse gore ba se etse. Ya bulwa nako eo ga e le January ke di-forum di a bulwa ke re go batliwe mmereko. After March ga go sana gore di-forum tseo di a operate, and I'm assisting them whatever se ba se tlhokang. Last time ka learnership Mdu na le teng, you can attest it, o na le mo renkeng. I've advised them gore ge le batlo nna a forum, youth forum, registerang le nneng le constitution ya lao gore le kgone gore le site ko Bakubung, because nka re focus ko Bakubung fela mo Phatsima nna ka mokgwa ke lebeletseng ka teng. And we can't work for the mining all of us. O kry ke na le talente ya go roka, why can't you come or o ye ko Mpho mo Lebatsi ba na le metšhini o mmotse gore nna ke na le talente ya go roka mara ke tlhoka 1 2 3 ba go assist. Re na le di-NGOs mo gae, re ka ipulela di-cooperatives. Government e assista bana mostly youth. Why can't ba ipope ba bule di-cooperative ba ye ba ilo batla di-funds di dintsi di-institute tse e leng gore di ka thusa batjha ba mo gae. But the problem, and I know gore this e tlo tsosa modumo re yang, ke lebeletse gore most of bana ba Phatsima ba batlo spoon foodiwa, meaning ke tshwanetse ke tlo tsaya ko jarateng ke re ke go kretse mmereko, and which is wrong. O krela ba ikae mmereko mo gara unemployment ka. And yes, I do agree gore unemployment mo gae e ntsi mo bona batho ba e leng gore ba berekile, ba banne ba utswa di-cable ko di-mining, ba bang banwa, ba bang ba lofa. So should you say ke tshwanetse gore ke ye ko HR ko go kopela gore ba go tse just because wena o editse phoso o nwele diala or o utswitse ko mining or wa lofa? It's not my duty. Nna go na le mo ke felelang mo teng, I bring the post ba di bona. If batho ba na le corruption e ke etsang, let them bring proof ya gore wena o na le corruption e bana ba isitse di-CV wa re go tseiwe mokete le mokete le mokete. It mean out of 100 people
ke mako itse mang gore o isitse CV ene mang a ska tsebe. I can be your enemy, but I could not be bitter gore o ska bereka. Because at the end of the day, e wela monna. E nna nkare nna ke leader e leng gore ga itse mmereko wa yone. Wa e tlhaloganya jwale. And then service delivery, yes, ga e. But I've tried my best. Last year ke last year ke rekile digarao. Ke bona gore ga gona digarao. Re ditse letsema ka ko mabiteng le old committee members taka. Not to show gore ga di bereke. Mara still community ya Phatsima e santsane latlhela matlakala ka go fela madi. What are we saying ka batho ba e leng gore ba tswa ko ntle dikemedi tsa rona tse tswang ko ntle ka diphiko ba bona eng wa e tlhaloganya so it's difficult to do it. And then number 2 ga ke itse gore o tshwantsane o tlo mpotsa ore ke ba ka bona gore Rampo wa bereka Rampo to be fair and honest wa bereka 100% MNC. Rampo o kgone go fitlhelela dilo tse nna ke leng councilor ke sa kgone go di fitlhelela. It is why ke mo kopile gore Rampo go na le modumo wa gore o bereka thata go ke kopa come and be part ya meeting o ke tlo bitsang o nne part o ba explainele difference between MMC le councilor. There's not a bigger difference, but it is. Wa e tlhaloganya I'm just a councillor. A part-time councillor, MMC is a full-time councillor o dulang ko officing. O kgonang gore mayor ga se mayor o roma yena mo di-mining gore re tlhoka 1 2 3. Wa e tlhaloganya gore there's a difference. Ke tlo bua le ka pay even though I won't disclose the amount. Ga ke lekane le Rampo gore nka eletsa community ya ka se ba se expectile se Rampo wa sebetsang community. But a little that I can ke kgona go assista mo ke assistant. I can't ke quote malapa e leng gore ke wa assista a tlang a kopa thuso. I have a big file e leng gore na le malapa e leng gore ke wa boloketse out of my pocket. But a se dilo tse tshwantse ke tsamaye ke sweka ka tsone gore kana kwa bo mduki boloketse papa gore ke boloketse naka it's wrong ga se botho wa e tlhaloganya. So ke bola maybe gore le transparency ya ka I'm too much transparent. And I will never ever in my life le ge ke go tlhoile e be ke go ska it's wrong o tlhoka bupi go na le bana ba e leng gore they do appreciate so se ke se etsang ba e leng gore ba kry-ile mmereko through those posts tse ke di poster ba tla monna ba tlo leboga councilor re kry-ile mmereko ne re bone post ke submitile ke tswere learnership ebile e fedile ke bereka permanent ebile ke filwe koloi. There's a guy wa kwa Mobutso gore mang o nne nka strata sa pele ngwana o le itse a fetsa o bona poster ka o submitile ya bo contract ba misa learnership ni tsa fetsa learnership ba mo fa koloi ya tla tompontsho gore ba mfile koloi ke bereka ka koloi January o kile tompontsho gore ba mfile golf ke bereka ka golf ke botho bo. And then those people ba complain gore ga ke batlele mmereko I can expose them. Ha ke thoma go tsena na go na le EPW empa tlile batho ba 5 a person o ibileng o rasang thata ke ena motho wa ntla wa gore a bereke go EPWP. I've worked EPWP he ke tsena mo Phatsima and then na ha iseng ke be ke ipona ke toitoela councilor ke re councilor a mpatlele because ga se mmereko wa councilor gore a mpatlele mmereko wa councilor gore a re batlele di-opportunity and then rona di-opportunity tseo re bone gore re di berekisa last ke ne ke ntse ke fa moduti post tse etsagalang whatever information I called the SMEs le di-taxi owners batho ba tlileng ke di-taxi ke ba botse gore there's a big project e tlang but a itse mo masepala it comes from the province e fundile ke province ya di-soil and then majority o batla bana ba mo gae. It's a meeting. I was expecting for the SMNPs, the only 2 SMNPs that in the meeting. Ke na le register ya bona. But comes this project, yo nantwa go rotsentse batho ba ge o repeata di SMNPs but ha ba participate. Because if he ke bitsa meeting when as a leader o tla o botsa batho gore ba ska ya meeting it's wrong wa ba listen. The second meeting go biditse gape ke kopa di SMNPs
ke batlo ba botsa gore berekang ka compliance cause company e tla e batla compliance ha project e tla go tle ba go shianiwa ko masepala tshwanetse ba bereke mo databaseng ba capture dilo tsa bona that will be too late so fault ke yana nna ke isitse information and so se ke se ratang those information di teng mo Phatsima News e leng gore na le 600 and something followers gore re nta gore ge e le gore go tla di-SMM tse pedi re na le di-SMM tse pedi because 607 if wena ga o yo mo grouping eo ya Phatsima News lesika la go le teng la itse gore na le dipampiri o escalate message so re bola gore mo ga e ra misleadana but I do understand gore ke nako ya go ya mo ditlhophong re batla ba bone there's nothing wrong re tlo di-campaigner go na le makoko a different mo gae a e leng gore ba tlo bonagala le best there's nothing wrong but don't mislead the community botsa community nnete le nna ga e le gore wang accuse ka nnete letswalo le tla betsana wa itlhaloganya mara ga o bua fela o bua so se e leng gore nna ebile ga ke setse nna ke gwala so ga ke itse gore ke go file tsona sentle papa gore santsane go na le dipotso because ke fila gore bana ba mo gae ba misleadiwa and ba misleadiwa ke batho ba e leng gore ba tshepetse mo bona they know politics how to run politics but nna question ya ka ga o le leader o misleada bana o sa ba fe direction o supa o mo sentshupi ba fe direction wa bontsha gore o batla go bona sengwe se ya go pele mara if o accuse or if o somebody for mining o le mogolo mara le wena o sa thuse councilor ra gore go tlhoka tiro bo fela ke eng so se etsa a re bueng ga o etse sengwe mara you blame rather than blame do something gore le wena ba kgone go bona gore o na le tšheesello ya go thuse batho. Speaking of ownership, there is a question that came up from the community. What are your intentions as an opportunity for participate in the leadership? Remember, if go tlhageletse opportunity ba batla 10 it's 10 you can add 0 ya bana wa itlhaloganya and then bana ba e leng gore ba nnile lucky ba tsene mo this leadership I advise them publicly so gore letsa construction le tsa electrical ya boraro ga ke sa gopole gore ke plumbing. I've said to them ikutlweng ka di-5 le buleng di-cooperative and submit lo batla di-fund because ke tšhono ya lona mostly and you grow from there but unfortunately ba e leng gore ga ba kry-a opportunity I do believe and hope gore go tsantsane go tlotla di-opportunity tsa di-leadership mo e leng gore nna ka mo go ke operatang ka teng if o le setlhonga o kry-ile opportunity mo e fa o mongwe o sa kry-ang opportunity gore le na kgone go kry-a opportunity but I can't change the number if it says 149 it's 149. But there are some few when they were applying the message that they got everyone or I believe or above 18 should apply before the consent therefore they need beneficiaries those by long so those learners or those people they are disappointed so the question was what about us because we didn't get the message why is it not honest I've repeated this more grouping go na le group sa le ka idila ya batho ba itshomola mara ke lemogile gore ba itshomolang ke ba setseng ba kry-ile opportunity ba bereka boraro group le ya e sa le botlhokwa nka kry-a message gore nka apply mara e fitlha ko label e le gore ga ke meet di-requirement or ga se nna motho remember this leadership go sena mo nna ke tsena go teng nna ke ne ke submita CV
se dirisiwa ko labor ba check-a mo database gore a Madistoga e kile a bereka go kae na gogela tšhelete ya UIF a mmela fela. And then good thing ba e leng gore ba tsena ne ba se mo databaseng ya labor ke lucky ya bona ga se Madistoga mo itseng tsa motutsang mogau tsa mo ketekete. And what hurt me most ke go bolelle ke na le ngwana le yena ke but tia ya ke na le yona mo community gore ke ngwana a ka se mo tlogele a sa bere ke fetsa 10 a bere is it wrong rona makhanselara ga ile gore go tlhagelela di-opportunity re tsenye bana ba rona what kind of a community are we? And sa mathomo ngwana ka the end of the day ke ngwana mo phatsi o tsene sekolo mo phatsi o tshwanetse mo phatsi a di-opportunity tse di tlhagelang yena ga tshwanela gore a nne mo tsone wa itlhaloganya gore and those things re tshwanetse re ipankanyetse le ba batlang gore ba ska treatiwa the way re treatiwa ka teng but ke lemogile gore le lenyatso le itse cause ke Madistoga we question mara ga e le modu we won't question ge bana ba bere and it's wrong and I'm not speaking ke etsa tshele or ke etsa but ke lebeletse gore lenyatso le teng ga and then one thing for sure ke ba go botsa something wa bona ga o ka re o le ngwana o re le mogolo wa tlhoka tlhompho wa tlhoka letswana ga gona sepe se se tlo etsagalang mo phatsima just because ga re respectana ga o ntebeletse o mbona ke le thaka ya gago but the mere fact o thaka ya ngwana are you saying gore ngwana ka o tlo ja monate o ntelela a go lebeletse ga se khanselara o na le maikutlo nna ke re gate ke kgosi tlhotlhobolo ke go lla matlakala otlhe gore le go ntho ga e siame mara ere ke sa utlwe botlhoko gore a re thomile ko lapeng mme ke o na le letswalo la gore go ge ntato mokane gore a re ko lapeng o arabisana le bona wa itlhaloganya mara nna e deeply mo community ya Phatsima especially ya Phatsima not ba bangwe I can attest you re ka ya ko mafeng gore ka lefa task ya gore le mafeng ya Rasimone. There are those negative and positive but ba tla go botsa gore she tried her level best 2 or 3 e leng gore o itlisitse mo developmenteng ya go developa bana ba rona we appreciate mara mo gae we don't appreciate and re bola gore maybe Phatsima ke ntho kgolo a ke gore ge ke re ntho kgolo wa ntlhaloga ke yone tona mo otong ya rona the capacity or the voters ke mo Phatsima that is why we try our level best le di-councilora tse fitileng e nna nkare ga di berekele bo Rasimone mafeng ya puso ba di berekela mara re lebeletse thata mo Phatsima because Phatsima ke yone tletseng ka batšha ba sa berekeng ga re bua nnete Phatsima e tletse ka bagolo ba sa berekeng but ga gona sepe se re ka se etsang the only thing that we have to do as re le batho re tshwanetse re appreciate and se se nkutlwisang botlhoko o appreciate batho ba batho mama ga o kgona o tla mo nna re ke a leboga ba tletse ngwana ka mmele mara wena o ke go thusitseng ka that opportunity ya gore o kry mmereko o sa tle monna what's that a go ra gore ka mantswe a mang ga o nratele it's my duty it's not my duty gore ke tse CD ya go ke refika mofela but it's my duty gore ga go te councilor tlisa di-CD tsa bana ba koto ke a di tlisa ke na le signature ya motho o tle ba receivile di-CD gore ke tse ke receivile di-CD tse 5 but it doesn't mean gore lo tsewa di-5 go na le possibility di-mine di na le melao ya yona if ba kry-a motekwane mo wena ba kry-a di-drugs ga o tseiwa fei ga o go tlo bua nnete mo community gore mosiso o itse ba nkry-ile ka di-drugs o ka se mpuelele ke fiwe second chance that I can do if ya kgonagala ko mine mo tlebe ke ko gore batho mo feng second chance ra ilo ipankanyana and then we meet but it doesn't mean gore ke sitse 5 go tseiwa and nna ga ba re go batlega 5 ke tsa 10 because o kry-a 5 eo yo fail mara 5 ne ke tlogela kontle ke yone tla tseiwa each and everything se ke se etsang ke na le bopaki ba sona ga e le gore ba bo batla gore community ya ba e ba tloditse gore mokete o hirilwe kae mokete a hiriwa kae and another thing e ke batlang go e lebala go na le EPWP e berekang ko works
ba robalang motshegare otlhe mo tseleng mo ba sa bereke ba tsene ka 10 and ga go a tseiwa bana ba phatsima fela. Other councillors they were complaining gore why go tsere more number a bigger number mo otwaneng and cause ke ipueletse gore nka se bereke le phatsima fela ke na le dioto tse dingwe re na le 15 ya ko mopolasing e berekang iphitlhela ka re na le 26. So are you saying ga se phokotso ya botlhoka tiro abuti? It is. Even though it's little ke na le go ba fa an example ke re ke berekile EPWP ke bereka ke gola 1800 ka term ya mosisi mara I've never complain or ke go mosisi ke re mosisi wa ntlwaela ke na le matric wa mpatlela mmereko wa 1800 cause ke ne ke kgone go tshuba le bone ke reka bupi ke rekela ngwana ka di-pampers ke kgone go patala society ka that 1800. So what's the problem motho ga o mmatlela mmereko ko contracteng a re o batla permanent o e kry-a kae wena permanent gore se ka mpatisa mmereko wa contract ga ke batle contract ke berekile ba kubu 3 years ke bereka contract. So in other words ba choose and ba rata go spoon feeding and it's wrong. You can't mo gara community e kana every year o itse gore every year re nna le more than 120 ya batšha ba tswang high school ba e leng gore ke ma-matric a ba bereke botlhoka tiro ba oketsega mara that 50 or 40 e berekang it's something else rather than be 0 or 5 ga re nna honest ba gantsi ba bereka go na le bašimane ba rekile di-golfo ba feta go na le ngwana o nka etsang example ka ena o kene ko 80 o tlile fo nna fa mosiso ke bone go tswile di-post ka re papa tsa mo supplementa ga ke tseye cv ba re ke nice wa bereka o nna ka ko mabitleng o itheketse koloi ngwana nkele manspanisa o berekang ko Rasing o ile bo kadeteng ga ya interview o mpoleletse gore mosiso ke ya interview ya lepanta ke ne ke go romelela mamage dilo tse important tsa lepanta cause ke bereka ka lepanta ke mmotse gore ba ile mmotsisa 1 2 3 wa itlhaloganya gore ga ke na le nomsa bangalala na bereka mo projecting e ya metsi o berekile months and yena ga etsiwa fuduwa ke na le mami Qozo o phelang a rasa rena o mo learnership. Now I'll quote the names ke le letseng example. She's the first person ya go bereka ko EPWP ya maspa ba berekile jalo it's something else no thuso gore ga ise ke trend re na le bašimane ka fa go na le mošimane wa kwa gate ke mang o nna for station 2 le ba le 5 ba tsere Esma Cadet ba bereka ko Rasing ba na le ena ngwanankele re na le ke bile ka tsa CV ya Lebogang Thotela ka tsa CV ya e ba le 3 ba batla batho ba ile go na le mo gate phasa mamang Samuel Fo ke tse re CV ya ke mathuli ya shimamate e be ke tsa CV ya gate ke mang ke le balla moshimane o bereka ko Rasing le ena o tlile makgetlo-kgetlo a mantsi a complaina gore nka se bereke contract ga re contract is better than nothing. I started from contract gate ke mang moshimane le ena ntse a rasa thata mo digrupung a sa rasa cause wa bereka I can quote them ba bantsi ba bereka mo gae mara they don't appreciate and ntho se se nkutlwisang botlhoko ke attack-a ke batho mo digrupung mara go na le batho ba e leng gore I give them the opportunity tsa gore ba bereke ke na le some families ga dimpatle mara bana ba bona ba bereka nka go eletsa example Jerry Khambule o bereka ko Impala mo contracting lamisi letlaka Ntuli ke monna Nthami mang wa bereka nna sa fele faka isizo ke a sokola ke batla mmereka ke na le Ngwila gate ke mang moshimane o mongwe ba re Ngwila wa bereka o bereka le ena ba ba tsere ba le those post ke di kentse mo group e ne e se go fitlha ba submitile ba bitsiwa for interview ba ya interview a nna sebaka ba nthasetsa gore tshwana re ile di-interview I followed this thing ba ba bitsa ke
ke na le o bakeng kodiso o rasang o butseng group chat ya fixing party I risk cause ne ba batla sefokeng fela that one I will say ke tswa go mmuella ko kgosana ke na le ngwana gape o ile ko Impala a etsa everything a failisa ke heartbeat he came to me a mpotsa gore mama le papa ke kopa gate go ntshiwa tšotšo ka re no ga ke ntshe tšotšo bana ba bantsi ba ke ba kentseng ba makgadete ko Impala ga ke gopole ke ntsha ba tšotšo wena go ba go file opportunity ya ke gape gore ya doctoreng a go check he went there gore a feleletsa se tlhole a ile I don't know mara ka tšeko o thusa dilo a re ANC makhanselara ANC ya rekisa mmele so what if nke be ke ntshitse tšotšo nke be ile nnete gore le se re ntsha ditšotšo mo dimaine and ga re ntshe ditšotšo mo dimaine So the person o mmueletse ko mmerekong ba mo tsaya a failiswa ke di-medical no ga ka mmuelela ko ke mo tsentse as a ke re ne ba batla bafokeng remember rona ga re wele sefokeng kgosana ke kopa o nkeletse moleng ke yo ngwana o phasitse bontle di-result tsa ge di dintle ke kopa o nthuse at least mo baneng ba rasimone nkenyetse ngwana kgosana dumela cause ke mmoditse gore ke ngwanake ke ngwana ntate so ke ngwanake mara today he's the enemy go nontsha batho ba kodimo ga go sena metsi ba tla fa ba tontoitwe yena ke bone di-picture gore ke ole o iphitlhile ko setlhareng was there so o beater anyway ke a tlhaloganya ke le-EFF ke councilor ya EFC so there's a consultation there but a bue nnete nako nngwe ya batlega cause ge re misleader batho ka maaka gore o nna bitter ka so se o itseng gore a se nnete it will come se se etsagalang mo lefifing se tlo etsagalang mo leseding maloba go ne go le busy man ka kganya jaira ke biditse Maletsatsi cause she was the one o na bua thata ka mmotsa gore tla kwa cause dilo tse tsa di-phone di-WhatsApp ke a di tshaba o fitlhileng kry-ile ke dutse le ward committee member ya ka le osomo o tlile le ngwana moletsi ba dutse fatshe ke re ausi ke kopa o mpolelele mathata gore Mastonga ke batla mmereko ene ke ne ke sa mme Maletsatsi o batla mmereko mo nna rongwa wa tshwanelo go batla mmereko nna ke ga ke na khampa Maletsatsi go tswile di-post ko jaira di submit ga ka submit yaanong ga o rasa mo groupung o sa submita a ke tlhaloganye so se so mpotse gore ke go thuse kang o batla ke go thuse kang no re batla o ditse meeting wa batho I've been calling meeting wa batho ke ba botsa ka ba kubu gore I can't as a leader ke bonagale ke leader strike sa ko ba kubu but here are tips kwala memorandum there's nothing wrong nna ke tla le assista cause ba ka le sokodisa go kena ko gate submit that memorandum le ba botse dilo tsa lona and ga se bakubung fela that is why ke re ba kentse di-workshop mo bakubung we've got minds re na le Masefe re na le Rasimone re na le Impala ke Impala Rasimone gona yana re na le North re na le South and bana ba patsi ba teng ga gona bana ba e leng gore ga ba but we are saying re batla 100 ya bana ko Impala across e tshwere metsi 826 ya segosi so the little that we get or opportunity ba mpang yona gore tlisa 3 we have to appreciate I can attest ra interview from the councillor from Mata from Mosisi from and then never compare go tlhoka like believe in me not that is why ke re ke robala nako nngwe ke robala ke sena letswalo cause I've made a different more unemployment it's just that we don't appreciate as community a ke ba go bua ba I appreciate it. Speaking of, you cannot go to the workplace and be seen as a leader for 2 years in front of the workplace. Why is it difficult for you, and maybe at least as a community member, for you to go and be a leader?
remember, ha ke bua statement, I'm saying I cannot be seen as a leader or as a counselor. Let me not say a Leader, as a as a counselor counselor. leading a strike. That is why I was advising them just write a memorandum. If I submit a memorandum with my community behind me as a community leader, not a counselor, it's not wrong. Wa itlhaloganya? Yes. But ha re ya re sena memorandum re re go tswala mine, it's wrong. Because go raretsa legal strike. Legal. But if you submit a memorandum, re ba fa 7 days or 14 days, then after 7 days or 14 days, they don't respond. We can go there. There's nothing wrong. But a gona motho e kileng a tla ka memorandum. Mo those two gate keng group e leng gore ne ba itlhophile gore bona ba tla leader batho, ga gona lo iwa lo tlileng ka memorandum. If I'm lying, they will say mo meeting wa community gore Mastonga re tlisitse memorandum ke o gane. There's nothing wrong. But I can attach go bitsa meeting wa community and ke batla bana ba sa berekeng. If go kgonagala le ba e leng gore ke ba file ke ba kretse di-opportunity e be sentle ke ba kretse di-opportunity no thuse gore ke batlile nna I go grab opportunity, I give you the opportunity go tswa ko wena gore the ball will be on your court go tswa ko wena gore o e berekisa eng. But ga o tshameka ka yona gape who should be blamed? Me. No. Apparently, you're doing nepotism. There's rumors for you are hiring people. You see, oh, like the community just wake up out of nowhere. Oh, we see people rather like Rona, we don't know. And I hear you saying, oh, kuna le group tse two tsa Phatsima community. One, if I'm not wrong, ke Phatsima, what is News. Phatsima News, and then every youth tsa mmereko. But what I heard from you, saying you grab the opportunities, you tell them the problem is with them, or maybe they fail to understand the message. However, there's opportunities. Truly speaking, now each and every opportunity that it appears or it I escalate the message. How? One opportunity e leng gore kile ka e fitlha. And then if o accuse gore ke kena bosigo ke hira masigo, bring the proof. And then o ntlisetse le motho o mo grepe ka letsogo a tlo bua in front of the community gore nna go tlile bosigo ko gae ka tlo tsa CV. I've never done that. Never ever in my life because that thing le nna ebile yang gobatsa mo moyeng. So I won't repeat so se e leng gore ne se nkgobatsa ke itse gore go a founa go titlisa CV. Nka bana ka founa ka romela CV, submit the CV. Ga ke tseye CV. Cause go tseye CV ga ka go mpaketse mathata thata. Ga ke tsaya di-CV tsa lona le 20 ga tseiwa 2. E be go teya ke ene o mo fang information and it's wrong to accuse batho gore ba mpha information or yang. Ga ke batle information ke tswile ko fixing Phatsima cause ke feleleditse ke bona gore ke tla nna stratmate sa counselor a kere ke motho ke na le maikutlo nka se dumele ngwana nthoga mo grouping. So to save my dignity let me remove myself. And another thing o bua ka kgang ya group ya youth ga ke yo mo yone. I know nothing ka group ya youth. Ke utlwela mo mafaratlhatlheng gore go na le group ya youth. If motho o butseng group ya youth na batla gore di-opportunity di ska ba fela matters not gore wa mpatla or ga mpatle wa nrata or a nrata. He was supposed, he or she was supposed gore a nkenye mo grouping as counselor. Counselor ra go tsentse mo grouping gore di-opportunity di tlhagele re itse le rona as batjha. So ba ikeleditse group ya bona ko ba iphetsa ba le nosi bo kry-ang di-opportunity. Let's be fair and honest. Realistically, they won't get information. They won't. Because Baba maybe Babula the group just because they want to gossip about me, and there's nothing wrong. I'm a counselor, tshwantse ba gossip. Mara ba gossip ka ntho tse right, e seng tse wrong. Because immediately, let me tell you something. Immediately, o bua maka a spreada ka pele.
and re deliver maaka mo di-community wa ntlhaloganya and maaka nako nngwe a kenya motho mo kotsing and then le molao le rona as di-councillor wa re dumela immediately ga o bua ka nna so se e leng gore ga ka seo nka šiana ka ya police station ka go bulela defamation of character wa itlhaloganya and wa tshwara but there's nothing wrong ya gore motho a bue mara a bue nnete nkebe setse ke tshwarisitse batho ba ikae ba buang mara and there are those people ba e leng gore ba na le pride ya bona ba reng re ka se ko mastonga ba e leng gore bona nkebe ke ba thusitse ga o ka tla ko nna e ebile ke ife o na le exit o na le experience ya mine ga go tlhagelela di-opportunity submit and then le nna go checka gore mara motho o wae a sa bitswa for interview because o meeta di-requirement eo ke na le right ya gore nka botsa gore mara mokete le mokete ba submitile what's wrong ke mo re kgonang go utlwa gore gate re mo tshwere ka motekwane mo morotong or o tlile a nwele bjalo or re tlile re mo tshwere or o fetse interview ke bopaki wa itlhaloganya re ya so ga o na le pride ya go o botsa batho dilo tse leng wrong just because wena ga o utlwane le mastong o bua dilo tse wrong ka mastong mara o itse gore mara indeed ha nka ya ko motho thuso ko e kry wa itlhaloganya and ba bantsi and there's nothing wrong ba bantsi ba ke ba assistileng ba na le di-competent b le di-competent a ke re submita then nna ke tla bona gore how best I can assist ge ke kgona ke tla go thusa ge ke sa kgone a ke kgone and ke tlo go bolelela gore ka se kgone wa itlhaloganya they were complaining ke tsentse DK mo mmerekong DKCB ya ge tsamaile le ya tshadi and those posts le di tswile o nnang fo officing ba bangwe ke re ba ntse ba tla ke ba lebala mara ke gopola gore e kile nka ba bala I can name them e ne le CV ya tshadi e le CV ya Thilana o drivang di-taxi e le CV ya DK e le CV ya Big Shot o bone leina la Thilana nna ebile ke sa le bona gore monna o teng mo listing ya di-interview re fa DK called Thilana a re monna o ko kae Thilana wa itse dio tsa ge gore wa ya tshabile go ya interview kwa I won't expose them because I ke social media and ke a itse gore o tlo bua but he knows the truth gore wa yena sa ya interview because now I submitted the CV tsa batho ba 5 go biditswe 3 e le Thilana e le Tshadi Manenze e le DK ba kry-ile mmereko ba ile interview I was not part of interview and a bute re ke go botsa ka seropo interview le go to councillor motho ga ile interview ga o site as councillor ke lucky ya bona ga ke itse dipotso tse di butsiwang ko interview but I made sure gore di-CV tsa bone ke a di-submit ke ba hirile bosigo ga ka ba hira bosigo because I've said ke batla di-CV tsa batho ba 5 ba tlisitse di-CV so o reng ke hirile bosigo or o reng o hirile bosigo ke batla batle man because ke bolwetse ba community e nngwe le nngwe gore makhanselara a hira ditšhomi tsa bona makhanselara a hira di-family unfortunate part nna ke nlake ga ke na family ya ka ke yone o butseng mo yona which is these 2 boys le mokgalarata le ena ebile ya tsosa puo gore ke mmatlela mmereko nka se matlele mmereko wa imaketeng o tshwere multi skill ya mine o na le dipampiri tse nna ke senang tsone tsa CV ya ge ke a mo submitela gore wa itsa wa submita wa email if then o ke lucky ya o hirile ke nyalo a bereka mine e be ke o mmatlela mmereko ya kgonagala ga e kgonagala so a re tlogeleng lies maaka a thuba community come forward. You should come forward. Yes. If you have an issue le councillor, come and address the issue. Ke motho ke a utlwa. Nako nngwe go go gata bute ganta ga ke le mo gore ke go gatile botlhoko. Wa didimana. O botsa motho le gore o nkgatile bile ga re so. Ya go gata ga ke bone gore ke go gatile.
wena o dula le sekhupi sa gore o nkgatile o paleletse le gore so it's wrong mara ga o tlile mo nompotse gore o itse o nkgatile ke kgone go kopa maitshwarelo gore o itse ne ke sa lemo gore ke go gatile ke kopa maitshwarelo. Come forward, whoever claims or had anything to do with the question regarding nepotism and everything. Moving on to our questions from the community. We all know how you have few months left as a councillor. So what do you have to say about the Extension 3 electrification? Extension 3 electrification, and unfortunately, we tried our level best in the ward community. And then there was a second strike in Tite reported from 2021 for Extension 3. We report each and every month by Extension 3. That's where I go bontshang gore nna as a councillor ke councillor o community wa nthomagisa molaetsa ba o kenya mo reportong. So who's supposed to be to account are the municipality during under service delivery ke bona tshwanetse ba account because nna ke isitse dilo tsa extension tse felletseng metsi motlakase ditsela formalization ya extension 3. We've done that with the committee members. Ga gona report e kileng ya tlhoka extension 3. O nnile le strike ba ba tshepisa ba ntlola ba re ga ba mpatla. I give them space gore ba ikeletse dilo tsa bona gore they didn't trust gore nna ne ke sa dilo tsa bona e be ke ba shiftela ke ba fa space ba tlile ba tsadisa mpore ga di tshwanetse ke shiftiwe ba ene batho ba shiftiwa ke batho ba leng mo ene mara surprise so se se makaditse sample e ne yetsiwa ka mo morago ga station, which means in a refa concept ya gore go rara batho ba isiwa ka mo morago ga station. Ke na le conversation e ne ke bua le ausi o filweng project ya extension ke mmotsa ke kopa update cause ga o mfe update go etsagala then o nreferela mo batho ba masepala me ke tshwere meeting le batho ba masepala ke bona tshwanetse ba feta and ha ke kena ko masepala ga gona motho o mfaka extension who's failing there, it's me or the masepala. I can really ask the question then like I was on I've done my part as a council. Why tell and then I has a challenge here extension and challenge a pay up also. Maybe let's say there was an eviction issue for also and then the EFF was in front in the Bonabashiana. Now as a council I did take the letter against Maspala and it's still ongoing. Tuesday that level of feedback for eviction if evict you or regalifat. So now I do my part as a council like you room like he's a Tomoya Kako Seba Sebakan Nagi emete fella for Maspala Karabori. I still have a letter in a local Neke Valabona for by appointing a service provider to Verakaka extension. So you can always repeat to Yako Maspala was on P1 or Sacrifica. You are now allowed. Why Kalohat? So by extension, Trebona by Kelezadino Zavona, I do support them. A sort of support or Kereba Cavagnas just because Kelatino who reporter is security outcomes. So Bona have a reporter, they want to security outcomes right. Eva Fadis thing, or councillor. We is a party of hope and days. Arable. Le 1 year couple of something or months. Bashiana extension to the bar by kids or that was about Marahabaka for Batusi. Who's supposed to be me or the municipality or the TPS? It's a lot of people involved. So basically, you are working hand in hand with a lot of people in making sure that the community achieve whatever that we cry with. Yes, because it's my duty. I can't get copy as councillor, but one copy as councillor about Sepahore, what another service delivery more high, unemployment data for Kota, a cassette, transfer for Kota. That one is reality.
re ka se bereke ba botlhe re kore e ka se fele unemployment e ka se fele mara we have to learn and appreciate whatever that it comes from our side and if wa bereka be happy gore motho o mongwe wa bereka gore re le nna my turn will come. There was I think it's not a question, it's a opinion for why re sa bule a shopping center mo Phatsima gore re kgone go nna le di-job opportunities. Shopping center, I've been approached by 5 people, which is in Ntate Mokhatle, Ntate ke Mabuto or Mangonnang ka strata se sa di-chips ko ne go rekisiwa di-chips and other three. The challenge shopping center maybe nke re ditswe by then ke sonne councillor. Ke lefatshe la masepala. There's a process. So batho ba breaka ke process or ba thibela ke process. There's a papers tshwanetse o apply o fiwe lefatshe or wa le reka o le fiwe wa le reka or wa le isa and then that place there next to taxi rank ke mo tshwanetse go kene shopping complex. Ntate Mokhatle submitted papers ke mo thusitse le nna gore ya ko which floor bla bla ga ke itse gore ko eme kae ke masepala wa rona ga ke o bue gampe but process ya bona e tswa mo departmenteng e kene mo departmenteng e before o kgona go kry-a so se batlang and o tshwanetse o nne patient and bo patient ba go tshwanetse o sale dilo tsa go morago because I'm working with a lot of people ke tlo bua like those chest stands di dintse di-applications tse ke di setseng ko masepala tsa dikereke. There's an issue ya stand sa ZCC. I've been going to the municipality ka kgang ya stand sa ZCC for more than 4 years and ga go tle gore re buile just because masepala ga o tshwane le metse ya Sefokeng mo e leng gore ya ko kgotleng o kopa lefatshe o segelwa lefatshe ke process o masepala go na le land affairs go na le batho ba gate ke ya ke re ke ba land affairs ba berekang ka mafatshe go na le batho ba e leng gore ba bereka ka bo di-squatter camp wa e tlhaloganya gore ya so ke department a se department e one ke housing e teng for housing dila ka tse di dilang ka teng mane ba di-land ba dila ka mafatshe gore lefatshe le is it correct gore o ka nna mo teng wa e tlhaloganya gore ya di dintsi dilo tse e leng gore ke a di etsa but I didn't achieve because it's a process ke step if then process tsa dikereke di a phasa tshwanetse di e council e phasise re hirisa batho ba tswang ko ntle gore re kgone go etsa ends meet no thuse gore ra rata ga re kgone and there's nothing wrong. Oh, speaking from entitlement point of sight, I feel for our community members, or at least 1 or 2 of our community members, ba feel or one ba entitled to go budget ya rona ke bokae. No, there's nothing wrong. Ba na le right. Each and every community member lo ena yourself. O na le right ya go itse gore budget ya go ke bokae. Mara as re na le RCC, a ke re na le community hall. Go na le di-bylaws, go na le di-IDP document fale. Ga ba batla go bona budget, ba ya fale. That is why gantsi go nna le di-impiso. Whatever se ba se buang mo impiso, se teng fale document teng mo help desk mo le go tla ba tlo itse information ka Phatsima gore Phatsima budget ya bona ka 2021 ne le eng ne le bokae go spendile bokae di-project ne di teng for office. So rona ka se kgone go bolela. No nna nka se le botse budget ya lona gore ke bokae because a ke re tsamaya Ya fluctuate. yes. And then ga ka e tshwara fa mo e leng gore nka ya ko IDP ka reviewer IDP or maybe nka nna le yona ka gore last time biso ya last time a ke re ne ba e tsentse so ke right ya mongwe le mongwe ba gaetso gore a itse gore
community ya bona ba e budgetetse. There's a project e setse e busetswa la bobedi nke be itlile ya di-pipe tshwanetse go tlo change-iwa di-pipe gore bothata gore project e busetswe ko morago me don't know cause ga ke site ko paneleng ya di-tender ga ke itse gore what went wrong. Hopefully maybe modimo a ka re utlwela botlhoko e a tla jara ya fokotsa botlhokatiro mara remember e fokotsa botlhokatiro for 6 months or 12 months but tshwanetse o appreciate gore that 6 months you have earned the ends meet o kgonne o rekela ngwana sethako or o kgonne o eletsa something. Right. The Apollo lights, when are we fixing the Apollo lights? Even the Apollo lights, I report mostly every month. More report on Yarona as ward committee member, the Apollo detail. Ra report ka sona. Mara gore ba tle ba tlo bankanya mathata ke I don't know nka o botsa maka. Yona nka o botsa maka. Le I can show you gore le maloba ke ne ke botsa MMC who's responsible for infrastructure. Ke mmotsa ka di Apollo light. I ke kene mo ANC cause yena di message tsa ge di a delete after 7 days. So the Apollo light ra reporta di water leakage ga gona sepe se old committee members tsa ka re sa reporting even le nna ke le councilor ya reporta ka di Apollo light ke ba botsa re di Apollo light di na le 2 years di sa itse maintenance tse ding di editswe e for groundong e ba e jele ga ena cable so go tlisa cable gape ba tla go botsa gore ke mathata masepala ga ona di-cable la ene ra bona but surprise le diboto tse dingwe di-Apollo light di a bankanya so go ya le ka title gore tshwere title e feng wa bona a ke itse o Careful. So, Councillor, how do you deal with the expressions or the reaction as community members? Remember, there's nothing I can do. Tshwantse ke amogele matlapa or whatever se se tlisiwang mo nna cause I'm a leader after all. Wa e tlhaloganya. But go na le dilo tse e leng gore di too much for me. For an example, for being accused of wrong things. I'm one person, ke motho o mongwe straight and forward. If ke editse selo ke kgone gore ke se editse. If a ka se etsa gore ka kwata ke a tlalela wa e tlhaloganya. But we must expect whatever se tlang mo rona is leaders because re tse re tla kgona even though ne re sa itse gore go kgoneng ga rona go na le mo e leng gore go tlo mo busa botlhoko. Before I become a councillor ke mme wa lapa, I'm a community member and then I do come from a respective family. I'm not saying batho ga ba tswe ko malapeng a senang molao wa e tlhaloganya gore and I do know poverty because I grew up ke sokola. That is why gantsi ga ke batle go bona motho o mongwe a sokola. But go ya ka nna there's nothing I can do. Nka se fetse tshokolo ya malapa otlhe who I am. Mara mo ke editseng pharologano ke leboga modimo. That's what I can say. How would you rate your achievement or successes as a councillor? Would you say 75 out of 100? Out of 100. On employment, for nna ke focusitse mo employment. Whether they like it or not, unless if they want me to expose them, ke re mdu wena ke gore ke tse camera. I've done something. And then when I tshepang ke go file mmereko wa tshameka ka ona. 75% more employment, I've done a lot of it. But 25%, I can say I failed community service delivery because it's beyond my powers. I can't force batho ba masepala gore tayang le tlo etsang diphotholo. Ha o ka ba bona ba tlo etsa diphotholo itse gore ke rogane botlhoko mo or go na le something se e leng gore
sa etsagala mo gae and it's wrong. Very wrong. So, speaking of youth, what are you doing in terms of keeping youth e leng gore e a tlameana gore ba tswe mo di-substance abusing, because it's an issue ya community gore we have these young kids ba tsuba ba ya di-taverneng and everything. Well, it's, to be fair and honest, it's hurting. If ke ne ke na le matla a kana, I would have built a community youth development center where bana ge e le gore o na le talente ya art, you group few of bana ba e leng gore ba rata art, you teach them, but it's beyond my hand. Ke motlhoki ke tshwana le bona, or even ke be ke na le dithata ke crepe lefatshe lona le la masepala and go and source some funds mo e leng gore re tla bula that youth center e tlo crepang bana. Go na le bana ba na leng talente tse dintsi, go na le ngwana o kgonang gore a ka ikeletsa bicycle, go na le bana ba e leng gore ba creative mo di-computeng, they can do a lot, but it's beyond my head. It's gore ga ke e bone or I'm giving a blind eye mo batšheng ba e leng gore they are still coming. And an unfortunate part, maybe it's the province that we are in, the province that I'm grew up in, which is Gauteng. Those things di teng wa itlhaloganya, o kry fela lefatshe le filwe ka fa e le bana ba etsang arte, ka fa di-bicycle, ka fa ba ruta computer center, go busy. But here ga ke itse gore ke eng se se palang. But if it was me, ke na le tšhelete e leng yaka abuti, I could have done a lot mo phatsing, but I can't. But you can. So you grew up in Gauteng. Yes. When did you come to Phatsima? I was born and bred to Alexander Township, which is common. And in 2006, I got married mo ngwaneng wa Phatsima. But wa mo hae ke ngwana wa Phatsima. Ke ka 1981. So nna ke tlile ka 2008 mo Phatsima. And then ke motho o nyetseng a itse gore ne ke rata polotiki ko sekolong. I was participating mo debating wa itlhaloganya, and I was participating mo OR Tambo branch, which is ko Diepsloot. Kgakala le dipolotiki tse di rata. I'm not expecting politics, mara bonnyane ke bo hantse. Like for being mo politiking ga gona if now then you continue ka kena re le mo re tsara re ntse re tšhomi ra rogana, mara ga re tswa ka one mo tšhomi jaanong mo Phatsima politiki re etsa eng. If we differ ka osane, calling names, umpua gampe just because ra differ ra leka go bontsha something. And once already the leadership ke tswa le bona gakana, when I started working at myself, ke ne ke le secretary ya bo mine. I went to Lenkwa ka bereka sebaka. Go no re mine ga ke thome ga ke tswa go Lenkwa ke kene mo ba years go ba go ba ba and for being a chairperson for 3 years, I learned how to be from leader. I don't know my council, I can't be a chairperson. But the Hamuk became the teacher. And I said to them, I mistake. That it was more like you can't live forever, or you can't be a leader until the party at the leader. But once I read that, you have to so, you have to do
each other go if o na le tšhireselo ya go nna leader e be mo pelaka mara o se ka tsa diphotselo because tse gongwe go di bone tse right So, councillor, ga no o namela stage sa councillor, o tsamaya ka gore wa tlogeletsa community. Ke eng se se go inspire like the most important thing and wa tla bona e etsagetse for party. o itse tso tse ne ke batla gore se etsagale le mo phatsima le ke batla go bona ditlhabologo mo phatsima o na le bo ditsela most biggest thing e leng gore nna le ke batla e bona di-toilet tse di sekgole di le re flasha go tshwana le batho because nka re re santsane re le mona number 2 re na le a second re la bona le go makata ka go strike ga re na optional voting e go go that was supposed to be my biggest achievement but e bereka ka sorry to tshwanetse go tse ga e million mara ke a makala gore diwoto tse di yes maybe ke kry-ile mo di-IDP tsa bona tse those sorry system tse di and hopefully gore le ge e le gore ga di eta ka kganya ba ka ikutlwe gore ka kganya mo kgweding mo ka cause nna I put them mo IDP gore ke rata 1 2 3 e le ba e tlhaloganya re nne le go change-iwe mabitso re nne le district re na le tsona mo di-repotong tsa rona gore re rata go nne le district re rata wolo ya rona e oketsile capacity ya wolo ya rona e nnyane we stay on the report and the report ya rona ge re e etsa ga ba etsa IDP they check the needs le di-wants di-needs tsa baagi ke tsone tse e leng gore ba di tsenya pele hopefully so maybe IDP tse tlang dilo tse e leng gore ke go botsa ka tsone di tla tlhagelela re tla di bona although ga ka achieve so much but I still repeat go tlhoka tiro bona re bofuditse eo yona itse matching order yaka gore nka ba botsa motho o nang potsa gore why can't you do what Serampo wa setsa I've said to that lady nna nka se se etse because re tswa impala re tswa go rutiwa ka Poppy Act ga ke na right ya go exposer batho ba e leng gore ba hirile gore ke bo mokete le bo mokete le bo mokete unless batho ba ga ba mfa authority ya gore no poster wa e tlhaloganya gore and you will be surprised tsatsi le le e tlo bantsi a ke re by then maybe ke tlabe ke sekgole ke le councillor o mongwe tla ba go botsa gore mara ke bereka ka ntlheng ya di-system ga ke itse gore ke go arabile sentle gore Ngarabile. Masha.